Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Pogumno. Dobro, hvala. Pa sem bil preveč pogumen. Boš zadela koš? Nisi zadela. Вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные. Veš, kako Dali je spal siesto? Ne? On je imel eno šelico v roki, potem takoj, ko je šelica padla, Predramo in konc jeste. Danes sva pripravljala pečeno kačkev nadziewaną jabłkami z kaszą jaglaną i buraczkami. What do you do for a living? We do something quite peculiar. We're making control systems for nuclear accelerators. Oh. We had a Yorkshire pudding and now it's black pudding. And you say you have a summer pudding? Yeah. And I'm pretty confused now. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Hej, Uroš. Je me pique. Hej. We have done zeppelini and we made a cold beetroot soup which is called shelti barshi. Because I was thinking about the wine from Finland. Yes, you don't have any wine. No, exists no wine. So what do you drink? Milk Milk. with the food. Yes, that's right. Večina ljudi misli, da rečemo dober tek. Kako pa rečete? Pri nas doma ponavadi, ko hrana pride na mizo, rečemo samo navali narode. Super. Navali narode. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše.